batho ba baholo wait mama Tsona ka tsamaya wona ka mona tse ba batho ba baholo mara wena o tshosetsa makoti ha o tlo sholla ka mona o na le di choices motho mo kena o na tseba molawa ka mona ha zanga tseba ne le hona le mojotsang ha ne re tlo re lona le thola ka makundu na he o muri a ragadi motho mo re tsebile mo lona le thola ka makundwane ha ne re le teng le batla rwala ka nna ke moriana wa ka mo o hlantswa ke moriana wa ka mo o ka dula le monna wena sa go bala le wena ka betseng. Hi guys, I'm back again. Abutolo wa last time ko phatwana ke re le bone Abutu witse ha bona ona le ntho security ya o twala and stuff. So Abutu re latila go ba re tlo convince msadi wa ke se bona le dinto Abutu ko ba go jotse go etsa hala eng. Ho so senyeile hana tjena mme ha se ke tsho bane because re ile ra ibua jwalo ka lelapa hore ntho ena ke ispirisa ka molapeng empa neneng hana tjena ha se ke utlwa thwe mosadi o qabana le ragadi mola ntlong and then ntho ena ya tlamile felle mola tlamile be spirisa ka hae so ke kopa lona hore le nthuse re kgone ho lokisa taba ena hore mosadi wa ka re boele ntho di loke roneng ba rona. Jale msadi ka ya Abutu wena mosadi teng o na le ragadi ka mola ho a qajana hana tjena please ke kopa hore le nthuse hore o ba shile ba ka bana no Abuti ema pele he ha re tsama Abuti ke ha re kene Jehova batho ba baholo wait mama Tsona ka tsamaya wona ka mona tse ba batho ba baholo wa ile ntsibela le nyaka mama o lwane o usulwane le batla rwala ka nna o tseba spirisa ka mona ha wa tlama qabana le ragadi tjena kopa o thole ausi mamela no ho etsahalang no ho etsahala eng tsibela ke tsamaya aba batle ke tswa ka montlong ke mtsawo ragadi ha o batlo ra tsamaya o ya kae o tlo shwella ka mona ha mona tjwang o tsomolo o rena o tlo shwella ka ona moyang o tlo shwella ka mona wena ragadi wena wa o tlo shwella ke re o tlo shwella ba do rwala ka nna le magundwana lona salano o tseba ka mona o ya le sona kae o tlamile go utlwisisa ke go jwetsitse sephirisa ka lapeng jwale o tlamile go utlwisise re bueng hantle jwalo ka lela ragadi o tlo shwella ka mona ha o tlo shwella ka mona o bolela eng a ke go tseba ntho sa ka montlo ragadi lo ntshosetsa wena o tshosetsa makoti ha o tlo shwella ka mona o na le di choices motho mo kena o na tseba molawa ka mona ha zanga tseba ne le hona le mojotsang ha ne re tlo re lona le thola ka makundu na he o muri a ragadi motho mo re tsebile mo lona le thola ka makundwane ha ne re le teng Bulala for 7 years bezokubulala manje bezokubulala manje bazongibulala hey ha o bitsa maponisa he and how ka o tseba ha o tswile mo o lo ha o fitla mo lo khwaneng ba ga ke tsamaya batsong ha nka tswa khwaneng ke tlo shwa ba tlo mposotho nna ke tswa maokeng ke ai motho moholo o mosotho ke nna ke mosotho mara a sa etseng ntho tse wrong le nna ke etseng ntho tse wrong o tseba molawa ka mona hae jalo wena motho moholo right ya hore ha a tsamaye ngwanyana wena a ska tsama ka baka o inka kae ana mo yang ke qetile ke hana mo yang teng ke a tsamaya o tlo shwella ka montlong yena o tlo shwella ka ga jarete yena ya bala le monna wena ke a tsamaya ha go be yena beteng ha o botsa sephiri go na keng ke re ke a tsamaya nna sa mojotsa sephiri ha wa mo le batla rwala o santsa tse ke makunutu ka lapeng o santsa wa tseba empa jwale ha ke tsebe na o lwanela ha ke tsebe na o lwanela wa hlanya le batla rwala ka nna ke moriana wa ka mo o hlantswa ke moriana wa ka mo o ka dula le monna wena sa go bala le wena ka betseng ke a tsamaya phela wena sowazi ama-secret wabantu please tlamehile o utlwisise ntho ena ke ntho Abuti ema pele motho moholo mama ha e motho moholo wena kganti o nka kae right hore o sono tlo wa fihla gating kganti o etsang e tlo mo isa monna o modisa ke eng e leng kwa gating o ikentseng ka ke eng yona yo o tlisitseng ka wala ka nna le batlo o tlisitse eng kuku mo se le monyetsi Ayizi kukushu. This is on a process, mama. Sikhulumile ngale nto on the previous time sila. The reason why ngalali now is because he's on a process.
So manje why kumele siye lena kanti Ke guys? re kopela tsamaya tu. Ho na le Oh, emang pileng. Emang ha re tseng so, emang pileng. Ha hona moo yang teng. Motho a moholo. Ka o sheba dintho. It simply means that OC ha dumellane le molo o thwala wa lona. Mme e jwalo yona jwalo ka ha e bonahala because a ke bana ba qabana hana tjena. Empa he ke ntho e tlamehileng hore le yena o qetellong o tlamehile hore a e tsebe because kwa lela. A ke tshwale ka mona ke a tsamaya. Ishwa ke mara ke tlo shwa no lekunutu le ala dula nna madula ke batlo tsamaya. O hodisitse ka jeko lena o so ipona ga o ka O disitswe ke eng mama? ya ena monna ono Papa Wa mmakatsa ka mora le motse kana kaofela ke na le yena o sa kgetha hore a njikele tsatsing lena. Wena why ha ne sentsane le nyala o nang o sa mjwetsa nnete? Mme ne santsane le makunutu ne so ka e ba nako hore ke mo jwetse nako ne so ka e fihla. Hana tjena e se le nako o sa njikela. O sa njikela ka o bona tse ba sephirisa ka lapeng. o tlo mo sena mo ke tlo mo sebedisa se tlo go gopa o sa sebedisa man and how can peletso ke ra ka peletso o tlo bona gona di reason ya yona e tlabeleng o tlo mo Kupa ma secret wabo, that's why benga. Motho molo wena ha o tsama o tlo khipa o tlo ntsha di-secret tsa bona. tia o e sebedisitse ena metseng e meng Wa e bona nthwena? O na batla o tseba dinnete hana tjena jwalo o batla hore expose hana tjena. Ke kopa le kwa le camera please. baba Kopa le kwa le camera please. Motho molo Please. wena wa tsama ka nnete jonna mme we a go tsamaya re bone tsamanana jonna we o sheba fela go a o tswa mo tlo etsalagang wena motho molo nna la ntshosa. Mamela, that's why benga funa ukuxelela le Batho ba- ukuxelela yona today Ke yona ntho e leng hore e utlwisa bohloko yona eo. ka ntsha Because o sa tseba makunutu a lelapa kona a etsang hore a batla hore a o tsamaye. tla felletsa ka makgotlo a leng ka Ke mo jwetse makunutu ha e le mona. felletsa ka makgotlo a leng ka monna o ka se rwale ka nna o na le maaka it's a lie wena o botsa nna ke na le maaka Mamela, angipromote ukuthi uhlale endaweni la abathwele khona mara i-secret yabantu. a ke gone go Mama o re yena o na le ntho e mo emisitseng tse ke bua le mama no. Ke tse go botsitse ka re se ka ha le thwetse so mama. Se ka ha gore ousi o ha ka tswa o tlo shwa mole. So tjo na le ntho tse o di etsang tse gore ousi o a shwa ka tswa. hana kena ntho tsa hana kena ka mo re entse dintho Le entse dintho le ka lenyalo. le yena wa tseba Thina sifuna ukuthi manje mama wena ungahambi, that's all we wanna know. Right now sifuna ukuthi mama o ka re nka tsamaya le ausi ona ke tsoge No, we are here to protect you mama. Ska wa. molaoi o molaoi Mama, mpula he mpula ene ha o ka nra lo tula lo tlo kobela walloya moloi boloi ba ka bo nthusitse Motho moholo wena le wena. Hey guys, la bona re tlile mona for part 2 re tlo thusa abuti ska itse ba lwana. Ha ona ntho e solve yang. Ha ona next re try to convince makotsi ba tlo lwana. Re try to convince ga gadi ga tlo lwana. Wa tshwana guys. Ke tla le khutlela hantle le part 3 ha se ba thositse moya ba le sharp ke le jwetse go etsetseng. Hobane no ha ona ntho ke kgonang go e solve guys. Ho lwana ka mo le ka mo ene ke tryile ka ofela mara still ntso lwanwa la bona na le dintwa ke ile ka re ke atla ke tlo thusa abuti mo ska ke tlile a wa tshwana ke a le rata guys I'll see you in the next episode ha be le lona le na le situation tse so ska ne malelang follow email la ko Jozi Bascop tse so tseleng re ke tlile le situation se ba ntshwarisitse hlo oh batho ba ba tlo bola kuku o tlo etsa o tlo bola ke kuku mang wona o tlo bola o sa kuku tlo mola botikatsi ningamthreatheni ngokubulala, ningamthreatheni ngokumbulala. Bahala yena. Ke yona ntho e leng hore le nna mara le lona le le family tshwantse le etseng eno motho ga o qala o nyala ngwana motho o mo jwetsa nnete that's why ba mama le mo jweditse nnete ba ntse Bascop ne ha re buang ka bua makunutu a kang ano no. a sa le betha o moditse nnete a le betheng ona o moditse nna ke le siyo nna ne ke le siyo but ga di a yo ntho jalo o sona sa Ha ona ntho e ke sa mo ke a bolelela ngwaneso